Süleymanov Kalı 2016 yılında Fransa Macon şehrinde ötken yaşlar arasında dünya çempionu Göktürk Koçan Jalaman Sarsenbekov Türkçoğlu Kadetler, Yaşlar U23 çoğunlar arasında gümüş medalist Азия чемпионатында gümüş Bu belleşmeden keyin 67-60 kilogram salmoqdagi jenguvchilar Sivo Azamiya tayyor bo'lib turibdi. Kalı Jolaman başlamadı. Final Kalı Jolaman. Göktriko Jolaman, Kızıl Kalı. Jolaman Kalı 60'ın çempiyonatı. Gök Jolaman. Kızıl Kalı. Final 60 kilogram. Kırgızistan çempiyonatı. Мышек работает. Göktriko Jolaman, Kızıl Kalı. Nakamı çempiyonluğu final. Şimdi mutlular Zaten bolgan düşüş. Momda göstereyim de. Давайте momda göstereyim. Короче. Жақсы көрінбейді демес, анан кечінде YouTube'ға шығарам, то есть 1 сағаттың içindeçi. Жақынырақ бара албайм, ел толықтырақ бара алачы. Просто еш жерден де көрсетейін. Şot 5-0. Kalı tuvarat, kalı. Kalı buyurdu, katı değerden taş eken, taş. Jolamanları ne padarık? Bütün üstten Kırgız'ın karşı çıkan uydara, qaysi bir tarafqa can taptı. 5-0, kalı berip atat. Şu birlik mümkün emas, bolboy. Bizde biz taraftan komentatorlar tarafından biz Jolaman! Taş öpöten be. Mışık. Vakit birinci time bütün adam. Birinci time bitti. Jolaman'a bal verip olaydı. Последний активка. Bu men kameram. Жоқ әйткенде мен
Жоламан Шаршенбеков пассив алған учурда өзінің мүмкіншіліктерін пайдаланып 5-0 екі жолдан да жасады да 5-0. Экинчи тайм бар азыр алдыда 5-0 Жоламан утулат. Алдыға екінші бөлік 3 минуттан кейін Жоламан Шаршенбеков менен Калы Сулайманов финал 60 килограмм. Калыны кайра жөнөттү. Ачынып келди. дүркүр өтіп толқындоолорду жаратып жатқан Бектеш Страшно. Дворецкий концерт койсоң да мынча киши келбейт. Толкунду айтпа. Кеттанда Кетти. екінші бөлік 5-0 есебінде Калы Сулайманов алдыда. Біздің үйінше жауабы облыстық 5-0 пока. Утқаны дальше лицензионныйларға барат Кыргызстанда. Жоламан 5-1. Зал bir орнынан туруп кайра эметти. Вертушка өтпөй калды, вертушка. Жоламан менен калды, Жоламан утулуп атат 5-1. Өз учурунда туура короону жасады дагы натыйжада. Есеп 1 минут 20 секунд бар дагы. Алдыда. 1 минуттан ашыгыда. Элдер ордунан туруп турат. 3 минутка чейин дагы бар. Упай артыкчылыгы. Таш вообще, таш. Ай, блин, Калы. Темир экен, темир. Действительно даярданып турат. Жоламан буга чейин соперниктерин силкип эле келген да. Карачы Калдын жылдыра албай атат. Bir minuttan az vaqt. 40 sekunda kaldı, 40 sekunda. Kaldı. 30 sekunda kaldı. Жоламан Ekachko. Жоламан Ekachko. 5-3 счет, 5-3.
Köten Kırgız'ın malları. Şu eller taraya başladı mınaki. 67 kilogram salmakta çekiçlördü. Bugünkü maç şu oldu. Kırgızistan Kazasının kuruş. Hazır bir saat içinde YouTube'da karattılar, YouTube'da yükleyiz. Olimpiyada oyunların gümüş medalisti kanat Vay, tekniği. Hami çempiyon, Kalı Süleyman, Bugün 60 spor kilogram. prezidenti Sadık Can Usum